Andoaingo udala eta uraren lankidetza hitzarmenari esker, Leitzaran ibaiaren kauzea eta bere natura berreskuratu egingo ditugu. Saneamendu obra guztia amaituta dago. Orain geratzen zaiguna da paseo fluvialaren obra amaitzea. Obra hori espero dugu astebete 15 egun barru amaitzea. Geratzen zaiguna oso gutxi da, barandila, hormigoia jartzea eta guzti hori. Orduan, Andoaingo udalaren zatia egina egongo da. Uraren zatia izango da Leizaran ibaiaren erreka ondoa berreskuratzea. Eta baita ere, urak Leizaran papeleraren ondoko presa eraitsi egingo duela. Presa hori eraitsitakoan, Leizaran ibaiari bere natur ibilbidea emango zaio berriro, berreskuratu egingo du, eta horrekin egingo duguna da bertan dauden espezie inbasore guztiak eta baita ere kendu. Lankidetza hitzarmenaren baitan, Leitzaran ibaiaren berreskurapena eta bere naturgunearen berreskurapenari ekingo diogu. Es un ejemplo de integración de lo que es el río, el ámbito fluvial, con el pueblo, con la ciudad, con el ámbito urbano, aprovechando esa necesaria obra de saneamiento que ha tenido que realizar. Las ciudades, los pueblos, tenemos que hacer las paces con los ríos, recuperar un espacio que no existía para uso de la ciudad y de los vecinos y vecinas de Andoain, dando la cara al río y no dando la espalda al río. Producto de esa colaboración interinstitucional, URA va a seguir actuando en este ámbito, revegetando este entorno con especies autóctonas en la orilla del río y especies fluviales.